tuguhaye icyubahiro muremyi wa byose, Mana nyir'ibihe turakuzamuye kuko ari wowe ukwiriye icubahiro. Nyemerera wakire amashimwe yose Mana yuzuye imitima yacu. Wakire indirimbo, wakire imitima yacu ikubera umubavu guhumurira neza. Dusabane nawe mu izina rya Yesu, amen. Katufatanye indirimbo gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Umugisha wawe kuko utangana mubabaro ubamo. Unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye adahagije, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Mutima wanjye we, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza, mutima wanjye
Imana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi ariko shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi habwa ikuzo Mana yanjye shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro Ashimwe. Praise Jesus. Reka dusenge. Let us pray. Data turagushimiye kuri umwami. Father, we bless your name because you're the Lord. Ngushimiye kuri iri jambo tugiye kuganira. We bless your name for the word that we are going to share. Iri jambo rize kugira akamaro gakomeye mu buzima bw'abantu. Let it bring a great impact in the lives of people. Ndagusaba mwami kugira ngo rihindure kandi rireme. I pray that it may transform and make new things. Ndagusaba mwami kugira ngo ijambo tugiye kuvuga ryo kubohora I pray so that this word of deliverance gende risenye ubutware bwose Satani yubatse mu mitima no mu bitekerezo by'abantu. may tear down all the altars of Satan in the lives and the hearts of people. Abadukurikira mwami baze gutabarwa. May all people are going to follow us be Twabonye rescued. ukora ibitangaza bikomeye We saw you doing great mu miracles gihe cyashize in the past time, n'ubu ukora bikora mwami, and you're still doing them, God. kandi agushimye kuko uzuhindura amateka, I bless your name because you can change the ibintu story of byananiranye lives byose bikabonerwa ibisubizo. so that impossibilities may turn into Niteguye possible gukora things. kwawe We are ready for your kandi acting, nzi yuko uri byose. and I know that you're all. Iyo uvuze ibintu byose birashoboka. When you speak, everything is possible. Ndagusabye mwami I pray to you, kugira God, ngo uhindure amateka that you may change the story of lives y'ubwoko bwawe, of your people, abantu bawe bakubone, that your people may come bamenye to kuri you, Imana. that they may know that Mu you're izina God. rya Yesu dusenze In the name urakoze. of Jesus, we bless your name. Amen. Amen. Ni byiza Imana ishimwe ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire. It is good. We thank God for giving us this moment. Ni umwanya wa deliverance, It's a time of deliverance, isengesho ryo kubohora. a prayer of deliverance. Isengesho ubundi ry'umukiranutsi rirahindura. The prayer of the righteous changes. Isengesho rigira imbaraga, A prayer has power. isengesho rirarema, A prayer makes new things. isengesho rirubaka, A prayer builds up. isengesho rirasenya. A prayer destroys. Rero iyi mpamvu ibyo byose isengesho ribikora The reason why the prayer has ni power ukubera ko Yesu ari umukiza, ari umwami, ari we nyir'ibihe, ari we uyobora byose. it is because Jesus is the Lord, He is the Savior, He is the control of times and all things. Iyo uri umukiranutsi rero, iyo usenze Imana irakora. When you're righteous, when you're upright, when you pray to God, Iyo uri God works. umukiranutsi icyo uvuze Imana irakigukorera. When you're righteous, whatever you say, God does it for you. Niyo mpamvu twahawe imbaraga That is why we were given power zo kwirukana abadayimoni. to cast out Niyo demons. mpamvu twahawe imbaraga That is why we were given zo power gukiza abarwayi. to heal the sick. Niyo mpamvu duhabwa imbaraga That is why we receive power zo guhanura, to prophesy. tukavuga ibizaba. And we speak of things that will come Kubera to ko pass. twizera Imana. It is because we believe in God. Rero umwanya wa deliverance So the time of deliverance, aba ari umwanya mwiza cyane. it's a wonderful Nagiye time. mbona Imana itanga umugisha ku bantu I batandukanye. saw God giving blessings to different people. Ingumba zikabyara, The barren received the power to give abakene birth. bakava mu bukene bagahabwa ubutunzi. The poor were delivered from poverty, they received riches. Ibyo ntabwo ari amagambo, ntabwo ari inkuru, ntabwo ari byo twasomye muri Bibiliya gusa, These are not stories, rumors, or things that we heard, but things that came to pass. ahubwo nibyo twabonesheje amaso, These are things that we saw with our own nibyo eyes. twabonye Imana ikora. These are things that we saw God
doing. nje ubwanjye ndi umugabo wo kubihamya. And myself, I'm a person to be a witness. A Nabonye man to abarwayi be a bakira, witness. I saw the sick people getting ngasenga healed. nkabwira Imana, nkabona Imana irabikoze. I prayed to God and saw God doing great things. Nabonye Imana ivuga ibizaba I bikaba. heard God speaking of things that were about to come to pass, and they came to pass. Ndi umugabo wo kubihamya And I'm a man to be a witness about that. kubera ko Imana yagiye imbwira ibintu bitandukanye Because God told me different things, kandi nkabibona. and I saw them be Rero realized. uyu mwanya So in this niyo moment, mpamvu mbizeza ko Imana ikomeye kandi ikiza. that is why I can assure that God is great and He heals. Niyo mpamvu mbabwira ko Imana ishobora byose That is why I'm telling you that God is almighty kandi ihindura ibintu byose and He uko byaba changes bimeze. all things however they may be. Ikintu nakuyemo ni uko gusa ugomba gukiranuka. One thing that I learned is that you must be Iyo righteous. ukiranutse When you're righteous, ibindi byose birashoboka. everything else is Iyo possible. ukiranutse When you practice Imana righteousness, irakora. God works. Haleluya. Hallelujah. Rero kadusome ibyanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana, Let us read the sacred writings or the word of God. ibyakozwe n'intumwa Let us read in Acts, ibice 4 Acts chapter 4, umurongo wa 12. verse 12. Haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Haleluya. Hallelujah. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo There is salvation in no one else, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu for there is no other name under heaven given among dukwiriye men gukirizwamo. by which we must be saved. Iryo zina gusa ni rimwe, ni irya Yesu. And there is only one name, that is the name of Uwo ni Jesus. Yesu Kristo Jesus Christ, twahawe n'Imana that we were given by God, kugira ngo aducungure. that He may redeem us. Rero kumenya Imana, So knowing God, gukorera Imana, serving God, gukunda Imana loving God, ni umugisha ukomeye. there is a great blessings. Kwizera Yesu rero Trusting in Jesus, niwe gakiza kacu, He is our salvation, niho amahoro abonerwamo, and that is where peace is niho given. imigisha ibonerwa, That is where blessings are niho found. urubyaro turubonera, In Him we find children. indwara naho zikirira, In Him diseases are healed. abakeneye kugira ubuzima bwiza naho babonera. In Him health is found. Yesu rero ni ubohora. Jesus sets free. Reka mvuge kubohwa n'imyuka cyangwa se za karande. Let me talk about being bound by spirits or generational curses. Usanga mu muryango baboshwe n'ubusambanyi n'urugero, You may find the family bound by sexual immorality, for example, kurikirana ugasanga nyirakuru yari umusambanyi, and you may find that your grandmother was adulterous, bigahita bikomereza ku muryango, and that may affect the family. cyangwa ugasanga ise yari umusambanyi. Or the father was sexually immoral. Iyo wakoze akazi k'uburaya, When you were a prostitute, iyo ubyaye abana nabo hari abafatwa na wa mwuka w'uburaya nabo bagakurikirwa n'iyo pepo. when you give birth to children, some of your children will be bound by the same spirit of prostitution. Niyo mpamvu rero iyo tuvuga deliverance, That is why when we talk about deliverance, aba ari ukugira ngo ibyakubayeho bitazakomeza ku muryango wawe. we want to break the chains of generational curses that they may not continue. Nari ntanze urugero ku busambanyi, I gave an example about sexual immorality. hari inzoga, There is taking alcoholic drinks, there is taking drugs, umujinya, there is anger, hari ukurwana, there is hari fighting, ugutongana, there is strife, hari ukwica, there is murdering, hari ukwiba, there is stealing, hari ugutukana. there is abusing, Biriya hari ishari. there is jealousy. Iriya myuka yose niyo ikurikirana abantu iyo bamaze kuba bakuru cyangwa se bagize imiryango. All those spirits come upon people when they are grown up or when they have their own families. Iyi myuka rero kuyirwanya nta kindi twayirwanisha ukuye kwizera Yesu no gusenga. And there is nothing that can help us break down these chains except to trust in Jesus. Iyo tuvuga deliverance rero hari igihe abantu bibaza ngo none se ngo umuntu ngo araba deliver kuki? When we talk about deliverance, someone may ask himself, what am I going to be delivered from? What am I going to be delivered from? Reka tuzaza tugenda tubidetaya.
We will give details as we will continue these sessions. tuvuge deliverance ku mujinya, We will talk about deliverance on anger. deliverance ku burakari. Tuzakora urutonde rwabyo, noneho tuzatugenda dukora deliverance y'ikintu kimwe kimwe kugira ngo abantu babyumve. We will do a list of the spirits and then talk about deliverance on those points. Ntabwo ari byo mvugaho uyu munsi, ariko ndashaka gusengera abarwayi. It is not what I'm going to talk about in this moment, but I'm going to pray for the sick today. Kuko izina rya Yesu niryo tubonerwamo, niryo ribonerwamo ubuzima. Because in the name of Jesus we find life. Niho hari ubuzima, That is where life is. niho hari ibisubizo, That is where answers are. niho hari umugisha, That is where blessing niho hari is. imbaraga. That is where power Iri zina is. rya Yesu This rero name of Jesus, habamo gutsinda, there is victory in it. Hallelujah. Hallelujah. habamo ubushobozi. There is ability in its name. Iyo niho mvuga Yesu nza numva nezerewe cyane, When I'm speaking of Jesus, I feel kuko Yesu greatly ni joyful, umwami, because Jesus is the Lord. ni Imana. He is God. Haleluya. Amen. Ni byose. He is all. Yesu yaduhaye agaciro Jesus gave us our dignity kubera ko yatwitangiye. because He laid down His life for us. Rero uyu munsi navuze ko ndasengera ibyifuzo cyangwa se ndasengera abarwayi, Today I will present to God different requests, so I will pray for the sick. kugira ngo tugire imbaraga nuko tubanza kwihana ibyaha, For us to have power, we must first repent the noneho sins. twaje mu masengesho tugasenya ibihome bikomeye. And when we start doing prayers, we tear down altars. Tugiye gusengera abarwayi, We are going to pray for the sick. umuntu urwaye impyiko, A person suffering from kidney diseases. umuntu ufite ikibazo cy'impyiko, Any person having a disease in the kidneys. nagira ngo wizere gukira, I want you to believe in healing. kuko twamaze kwizerera ico kintu ko Yesu aza gukiza abarwayi b'impyiko. Because we have already believed that God is going to heal the sick person suffering Mushobora from kuba kidney umwe, disease. mushobora kuba muri benshi, You may be one person or many people suffering from that ariko indwara disease. y'impyiko turayitegetse ngo ihunge mu izina rya Yesu. But we command over that disease in the kidneys to be healed in the name of Iyi Jesus. pepo iri mu mpyiko nirekure, Let this kidney demonic spirit iyi in it be dayimoni driven yafashe out. impyiko niveho. Let this demon that attack the kidneys be Izi mbaraga driven out. z'umwijima turazisenye mu izina rya We Yesu. destroy the power of the enemy in the name of Jesus. Turatangaza gukira, We declare healing. impyiko zawe nizibe nzima. Let the kidneys be made well. Akira gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Akira Jesus. gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Akira Jesus. gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Akira Jesus. gukira mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Akira gukira Jesus. mu izina rya Yesu. Receive healing in the name Akira of gukira Jesus. mu izina rya Yesu. Receive healing in the name of Akira gukira Jesus. mu izina rya Yesu. Receive healing in the name Akira of gukira Jesus. mu izina rya Yesu. Receive healing in the name Akira of gukira mu Jesus. izina rya Yesu. Receive healing in the name Akira of gukira mu Jesus. izina rya Yesu. Receive healing in the Akira name of gukira mu Jesus. izina rya Yesu. Receive healing in the name of Yewe Jesus. dayimoni Your demonic spirit wateye impyiko z'umwana w'umuntu, that attacked the kidneys of the Uyu mwana Son of w'Imana, Man, this child of uyu God, mupapa, this father, uyu musore, this young uyu man, mugore this woman ufite impyiko zirwaye, having kidneys that are yewe sick. dayimoni rekura, Demonic spirit dayimoni leave. turakwimuye, Demonic spirit, we Dayimoni drive you out. turakwirukanye. We drive you dayimoni out. turagusenya, Demon, we destroy dayimoni you. turagucecekesheje, Demon, we silence yewe you. wakubabara we, You yewe pain, wakuribwa we, you pain. yewe dayimoni wamunze, Demonic spirits that we Turagusenye mu did, izina we rya destroy Yesu. you in the name of Jesus. data Father, urakomeye, you great. data urahambaye, Father, you awesome. data urakomeye, Father, you data great. urahambaye. Father, you Mwami awesome. ndagushimiye, Lord, I bless your uzi name. twumva For you hear kandi us ugakora ibikomeye. and you do great Uyu things. mwana w'Imana This child of ntiyakire God, gukira may he receive mu healing izina rya in the Yesu. name of Iyi Jesus. mpyiko This kidney, nibe nzima let it be made mu izina well rya Yesu. in the name of Jesus. Urakoze Mwami Thank you, God, ukijije for healing uyu murwayi. this sick person. Aleluya. Amen. Tugiye gusengera nanone We are going to pray umurwayi w'umwingo. for a person having goita. Umwingo, Goita. aleluya. Hallelujah. Turimura iyi pepo, We drive out this demonic turimura spirit. aka karwara, We drive out this disease. turimura izi mbaraga We z'umwanzi, drive out the power of the turimura enemy. ubukana bwa We Satani, drive out the violence of the turimura iyi enemy. myuka mibi. We drive out these evil Uyu spirits. mwingo nuve muri iri Let josi, this goita come iri out of josi this neck. niribe rizima, Let this neck be made iri well. josi niryakire Let gukira, this neck iri receive josi healing. niryakire Let gukira, this neck receive iri josi healing. niryakire Let this gukira, neck receive iri healing. josi niryakire Let this gukira, neck receive iri josi healing. niryakire Let this gukira, neck receive mu healing. izina rya In the Yesu.
name of yewe Jesus. dayimoni, You demonic yewe spirits, ndwara we, you yewe disease, wabugome bwa satani you we, wickedness of the izi mbaraga devil, z'umwanzi the power of the enemy. turazimuye mu izina We rya drive them Yesu. out in the name of Turimura iyi Jesus. ndwara We drive out this mu izina disease rya Yesu. in the name of Turimura iyi Jesus. ndwara We drive out this mu izina disease rya Yesu. in the name of yewe Jesus. ndwara we, You demonic uri spirit mu ijosi, in the neck, vamo, leave, sohoka, get out, genda leave mu izina rya in the Yesu. name of Jesus. Haleluya. Akira gukira. Receive healing. Yesu ni umwami, Jesus is the Lord. Yesu ni umukiza. Jesus is the healer. Tugiye gusengera nanone. We are going to pray again. Wowe ufite ibintu ku mubiri, washeshe ibintu ku mubiri, ufite ikibazo cya allergy niko ubyita. You have things on your skin, you have allergy, that is what you call it. Ibyo bintu byaje ku mubiri And the things that came on your skin, nibyo tugiye kwimura, we are gusenya, going to gutwika drive them out. We are going to burn, mu izina destroy rya them Yesu. in the name of Jesus. Data wera, Holy Father, imbaraga za Yesu the power of Jesus zirukana indwara, that drives out diseases, ibibembe, the leprosy, iyi myuka, these ibi spirits, biheri, these ibi problems, bifuruta, these acne, uru rubaba, these iyi problems, myuka mibi, these evil spirits, ibintu byasheshe ku mubiri, these things that came on the skin, turabyimuye mu izina rya we Yesu. drive them out in the name of Turimura Jesus. izi mbaraga mu izina rya We Yesu. drive out this power in the Turimura name of ipepo mu Jesus. izina rya We Yesu. drive out this demonic Turimura spirit. ipepo mu izina We rya drive out Yesu. this demonic spirit. Turimura ipepo mu izina rya We Yesu. drive out this demon. Turimura izi mbaraga mu izina We rya Yesu. drive out this power. Turatangaza umugisha, We declare turatangaza blessing. gukira, We declare healing. turatangaza kuba muzima. We declare health. Uyu muntu nabe muzima. Let this person be made Ibi well. bintu byasheshe ku mubiri And the n'imihunge, things that came on the mu skin, izina rya may he Yesu be healed. Kristo In the mwami. name of Jesus Kora Christ the Lord. igitangaza mwami May we. you do miracles. Dusabye umugisha We mwami, pray for blessing. kugira ngo uyu murwayi abe That muzima. this sick person may be made Amazi well. anywa, The water that he izo kurya drinks, arya, the food that he bibe umuti eats, mu izina rya let them Yesu. be medications in Ntiyakire Jesus' name. gukira, Let this person receive ntiyakire umubiri healing. muzima. Let this person be healthy. Turagushimiye mwami, In the name of, we kuko thank you, God, igitangaza for gikomeye. doing great Mu miracles. izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Praise be to God. Tugiye gusengera umuntu ufite ikibazo cy'umutwe udakira, We are going to pray for a person who wagoye always has imiti myinshi, headache. You took so many pills or ariko iyo ugufashe medications, umera nk'usazi, but when you have the pain, you feel wumva like going, neza umutwe becoming mad, ubaye ikibazo gikomeye. and you feel like it is a really serious problem. Kankubwire ko Yesu afite imbaraga, Let me tell you that Jesus has power. Yesu arakiza, Jesus heals. Yesu afite ubushobozi. Jesus has ability. Umutwe wakire gukira Let the head receive mu healing. izina rya Yesu. In the name of Yewe Jesus. dayimoni rekura, Demonic spirit yewe leave. dayimoni iva mu mutwe, Demonic spirit leave yewe the dayimoni head. rekura uyu mutwe, Demon leave the yewe head. dayimoni rekura uyu Demon mutwe, leave the head. yewe dayimoni iva muri uyu mutwe, Demon get out of yewe this dayimoni head. iva muri uyu mutwe, You demon leave the yewe head. dayimoni iva muri uyu You mutwe, demon leave this yewe head. dayimoni itsindwa. You demon be defeated. Data Father, urakomeye, you great. data Father, urakomeye, you great. data Father, urakomeye. you great. Uyu mutwe niwe muzima, Let this head be uyu made mutwe well. niwe muzima, Let this head be made uyu mutwe well. niwe muzima, Let this head be made uyu well. mutwe niwe Let this muzima, head be made uyu well. mutwe niwe muzima, Let this head be uyu made mutwe niwe well. muzima, Let this head be uyu made mutwe niwe well. muzima, Let this head be uyu made mutwe niwe well. muzima, Let this head be uyu made mutwe niwe well. muzima. Let this head be made well. Urakoze mwami Thank you, God, ko uyu murwayi umutwe abaye muzima, for this person who had the headache is mu going izina to be rya Yesu. is healed in the name of Jesus. Fata umutwe wawe, Touch on your head. fata ku mutwe wawe urwaye Touch on umutwe, your head. You having Akira a gukira. sickness in your head. Receive healing. akira gukira, Receive healing. akira gukira, Receive healing. akira gukira, Receive healing. akira gukira. Receive healing. Data ndagushimiye Father, bless you ko uyu now. muntu abaye muzima, For this person is made mu izina well. rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Praise Jesus. Tugiye gusengera umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima, We are going to pray for a person who has a sickness in the uburwayi liver. bw'umwijima, If you umwijima have warangiritse, disease umwijima wararwaye. In your liver is Tugiye sick, your gusaba Yesu liver kugira ngo is damaged. awuvure. We are going to pray so that Yesu Jesus afite may heal imbaraga it. zo gukiza, Jesus has the power to heal it. kandi iyi ndwara iroroshe kugira ngo And Yesu this ayirukane. disease, it is simple for Jesus to heal it. Mana ndagushimiye, Lord, I bless you now. uri igitare You gikomeye, strong
rock. uri Imana ikomeye, You're great God. uri Imana ihambaye, You're an awesome uri Imana God. ikora, You're God that uri Imana works. yumva, A God that uri hears. Imana ikiza, A God that uri heals. Imana ifite A ubushobozi, God that has uri Imana power. iri kumwe A natwe. God with us. Kweretse mwami I present to you, umwana God, wawe, your child. kweretse mwami I present to you, uyu God, mwana wawe your child urwaye umwijima, who has the uyu problem of mwijima liver. urarwaye, This liver is uyu sick. mwijima urarwaye, This liver uyu is sick. mwijima wangiritse, This liver uyu is mwijima not ufite well. ikibazo, This liver has a problem. ntiyakire gukira, Let him receive healing. ntiyakire gukira, Let this person receive healing. ntiyakire gukira, Let this person receive ntiyakire healing. gukira, Let the person receive ntiyakire healing. gukira, Let the person receive ntiyakire healing. gukira, Let the person receive mu healing. izina rya Yesu, In the name of ntiyakire Jesus. gukira, Let the person mu receive izina healing. rya Yesu, In the name of ntiyakire Jesus. gukira, Let the person mu receive izina healing. rya In Yesu. the name of Jesus. uyu mwijima mwami niwe uza urepara, niwe uza wubaka, niwe uza wunga, niwe uza usubiza ubuzima ahantu hatari ubuzima. You can restore life where there is Ndagushimiye no life. Kristo kuza ukiza Thank you, indwara. Christ, for you heal Uyu mwijima diseases. niwe muzima, Let the liver uyu be mwijima well. niwakire Let gukira, the liver uyu receive mwijima healing. niwakire Let the kubaho, liver receive life. uyu mwijima Let this niwakire liver gutabarwa. receive the rescue of Ndagushimiye God. Kristo Thank you, mwami God, ko uyu mwijima for this liver ubaye muzima, is made well. uyu muntu akaba abaye This muzima, person is made uburibwe well, bugaceceka, and the liver is kwiganyira silenced. bikavaho, Everything kubabara that was bad, bigatsindwa, the pain is agahinda defeated. kakagenda. Sorry is driven Ndagushimiye out. mwami I bless your name, kumuhaye God, gukira for giving this mu izina person rya healing. Yesu. In the name of Jesus. wowe urwaye You, ibibyimba mu nda, you having swellings in nawe tugiye tumors kugusengera. in your stomach, we are going to pray for you. Mana ndagushima ko uza ukora ibitangaza bikomeye. Lord, I bless your name because you do Mana great ndagushimiye ko uza miracles. ukora umurimo ukomeye. I thank you for doing great Mana things. ndagushimiye ko uza uvuguruza imigambi ya I thank you for Satani. you can't change the Mana plans of the ndagushimiye ko uza devil. uvuguruza imigambi ya I thank you for Satani. you can't change the Mana plans of the ndagushimiye ko uza devil. uvuguruza imigambi ya I thank you Satani. because you can't contradict the plans of the devil. Ibi bibyimba biri mu nda These swellings, turabihagaritse mu we izina stop rya them in Yesu. the name of Jesus. Ibi bibyimba biri mu nda The tumors in the stomach, turabihagaritse mu we izina stop rya them in Yesu. the name of Jesus. Yesu Jesus, urakomeye, you're great. Yesu Jesus, urahambaye, you're awesome. Yesu Jesus, uri igitare gikomeye, you're strong rock. Yesu Jesus, uri umwami w'abantu. you're the Lord of Uyu Lords. muntu niyakire gutabarwa, Let this person receive your ibi rescue. bibyimba nibive muri iyi nda, And let these swellings come iyi out nda of this niyakire body. kubaho, This belly, let the iyi nda belly receive niyakire healing. ubuzima. Let the belly Yewe receive dayimoni life. ndakwimuye mu izina rya Demonic spirit Yesu. to drive you out. Ndakwimuye yewe I dayimoni, drive you out, va demonic muri iyi spirits. nda, May you leave iyi the nda nibe belly. nzima, Let the belly be made ibi wild. bibyimba nibitsindwe, Let these things be dayimoni y'ibibyimba destroyed. These demonic spirit causing it, turaguhagaritse mu izina we rya stop you in Yesu. the name of Twimuye Jesus. uburwayi bwo mu We nda. drive out this disease in the Ndagushimiye body. kuko igitangaza gikomeye In the mwa. belly, thank you for doing a great Ndagushimiye miracle. ko ubohoye mwa. Thank you for setting Uyu free. muntu niyakire gukira Let mwa. this person receive Uyu healing. muntu niyakire gukira mwa. Let this person receive Uyu muntu healing. niyakire gukira mwa. Let the person receive Uyu muntu healing, God. niyakire gukira mwa. Let the person receive healing, God. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo Mungu, hakuna neno silowezekana, atatenda mambo Mungu, atatenda mambo Mungu, hakuna neno silowezekana, atatenda mambo Mungu, atatenda mambo Baba, hakuna neno lisilowezekana, atatenda mambo Mungu. Vainiti te la rimanga dumwa eserike delingaria sorte teva sanko bonite ricocro de siria vose gemetike san solo vor bonike trare de mosika de meniga crocorbo banda e delema. Mana ndagushimye kuko zigitangaza gikomeye. Lord, I bless your name for doing a great miracle. Mana ndagushimye kuko zigitangaza gikomeye. Lord, I bless your name for Ibi doing a great bibyimba byo mu miracle. nda bikaba byimutse. And thank Iyi you for dayimoni yo driving mu out these nda, iyi swellings. dayimoni yateye Demonic iyi spirit nda, that ibi caused bibyimba bigasenyuka. Diseases in this belly, let it be driven Ndagushimye kuko out. zigitangaza Thank you for gikomeye. doing a great Ni miracle. mu izina rya Yesu In the name dusenze of urakoze. Jesus, we pray. We thank you.
amen. Amen. Yesu nagukize, nawe wakire gukira. May Jesus heal you, receive your healing. Mu bantu bakurikira iri sengesho, iyi deliverance, And people will follow this deliverance. harimo abantu batandukanye bagiye gutabarwa. That different people are going to receive their rescue. Harimo The abantu people benshi following bagiye us. gutabarwa. Many people are going to receive their rescue. Harimo abantu bafite ibibazo bitandukanye The people having different problems, kandi bagiye kwakira gukira. and they're going to receive their deliverance, their Hari healing. umuntu ufite ikibazo cy'umugongo. There is a person having sickness in the Wowe back. ufite ikibazo cy'umugongo nawe ugiye You gutabarwa. having the problem in your back, you're going to receive your healing. Umugongo, The back. umugongo wawe ugiye gukira. Your back is going to be healed. Umugongo ugiye gukira. Your back is going to be healed. Umugongo wawe ugiye gukira. Your back is going to be healed. Umugongo urakira. Your back will be healed. Umugongo wawe ugiye gukira, niko bimeze. Your back is going to be healed. Ugiye kwakira gukira, You're going to receive healing. niko bimeze. That is how it is. Akira gukira Receive healing. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Wowe ufite ikibazo mu mugongo, You wakiriye having a gukira mu problem in izina the rya back, Yesu. you have received your healing in the name of Jesus. Imana yacu irambaye mu ijuru no mu isi, mu mbaraga, mu rukundo. Imana yacu, Imana yacu irahambaye mu ijuru no mu isi, mu mbaraga. Imana yacu, Imana yacu irahambaye mu ijuru no mu isi, mu mbaraga, mu rukundo. Imana irahambaye mu izina rya Yesu. In the name of Data, Jesus. ndagushimira ko uzi ukora ibitangaza Father, bless your bikomeye. name because you do Iyi great ndwara yari mu miracles. mugongo This turayimuye disease mu izina that rya was in Yesu. the back, we deliver it. Yewe dayimoni wari uboshe uyu mugongo turakwimuye mu izina rya Demonic Yesu. spirit that was binding this back, Yeah. we cast you out. Mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Akira gukira mu izina rya Receive Yesu. healing in the name of Jesus. Muri iri sengesho hari undi muntu ugiye gutabarwa. In this prayer, there is another person Wowe going uzi to utangira receive your ibintu rescue. ntubisoze, uzi utangira ibintu bigacikira hagati You start bigapfa, things, and in the middle of your journey, you turn back, ariko you nawe ugiye bleed. gutabarwa muri aka But you're kanya. going to receive your rescue in this moment. Tekereza neza, Think wow. reba ibibazo byawe ukuntu bigize imyaka myinshi, Think about how you have been having your problems for a long ariko time. tekereza Imana igiye kugutabara. But think about the God that is going to rescue you. Wowe ucikiza ibintu byawe byose ntibigere ku musozo, You can't continue till the end, ibintu in byawe your bigiye things. gufunguka, but your things are going to be delivered. ibintu byawe byose biracikira, All your things get stuck, ariko Yesu agiye kugutabara. but Jesus is going to rescue you. Yesu agiye kugutabara. Jesus is going to help you. Ibintu utangira ntubisoza, You start things and you don't ariko ugiye gutabarwa. close them, but you're going to receive your rescue. Yesu agiye kukubohora, Jesus is going to set you free. ugiye gutabarwa, You're going to be rescued by God. ugiye gutabarwa. You're going to be rescued by God. Niko Uwiteka avuze, Declares God. kandi birakunda. And it is going to work. Akira gutabarwa. Receive your rescue. Mana, ndagushimye ko uyu muntu atabawe. Lord, I bless them because this person has been Iyi rescued. nyatsi, iyi pepo, izi mbaraga z'umwanzi This evil theft, this power of the enemy, nizirekure let them leave. ibitekerezo n'imishinga ye. The thoughts and the project of this Yakire person, gutabarwa no let this kubohoka. person receive deliverance and Mu rescue izina from rya Yesu God. In the dusenze. name of Jesus we Ngiye pray. gusoza I'm going to mbasengera come mwebwe murimo close. mudukurikira Thank you for praying for you who kugira are ngo following mukunde us, Yesu, that you may love Jesus, mukunde Imana, that you may love mube God, mu Mana, be in ufate God, Yesu kandi we kurekura. hold first Jesus. Reka dusenge. Let us pray. Mana, ndagushimiye, Lord, I bless your name. kweretse abana bawe, I present you your kweretse children. abakozi bawe I Mwana. present you your Muri servants, aka God. kanya In this moment, mbasabiye umugisha, I pray so that they may mbasabiye be blessed. imbaraga, I pray so that they may mbasabiye have power. ubwenge, I pray so that they may mbasabiye have wisdom. kurindwa. I pray so that they may be mbasabiye kugubwa protected. neza. I pray so that Aba they may be bose well. badukurikiye All Mwana, these people following us, bose God, batabarwe
May they be aba bose rescued. badukurikiye All these mwami people following babone us, gukora may kw'Imana. they see the acting of Aba God. bose badukurikiye mwami All these people following babone us, Imana, may they encounter babone God. Yesu, May they see bakunde Jesus. Yesu, May they love baramye Jesus. Yesu, May they worship bagendane Jesus. na May they Yesu, walk with basigwe Jesus. May amavuta, they be anointed. bigishwe May they be n'Uwiteka. told by the Holy Ndagushimiye Spirit, by mwami God. Thank you, God, kuko zigitangaza for doing a gikomeye great miracle ku buzima bwabo, in their lives. kuko bafashe umwanya For they took that time bakadukurikira. and followed Ndasabye ngo us. ubanezeze I mwami pray so that you may follow. kandi ubagirire neza. Bless them and show you kindness Nizeye to them. gukora kwawe. We believe in your Aba bantu acting. bose mwami All these people, bakunde kuririmba, may they be bakunde passionate gusenga, about singing, praying. bakunde kuramya Imana May they be passionate bakunde about Imana worshiping God. May they love God n'imitima yabo yose. with all their Baramye hearts. Yesu, May they worship bavugire Jesus. Yesu, May they proclaim batambire Jesus. Yesu, May they give bashime contributions to Jesus. May they bagendane thank na Jesus. Yesu, May they walk with Jesus. buzuze umwuka wera. Fill them with the Holy Spirit. Ndagushimiye mwami Thank you, God, kubahaye imbaraga for giving them power n'ubwenge, and wisdom, ubutsinzi, victory, imigisha, blessings, amahoro, peace, ibitekerezo byiza. good thoughts. Urakoze Yesu, Thank you, Jesus, kubahaye umutima for mwiza, giving them a good kubahaye heart, kukuramya mwami, a heart to kubahaye worship you, kugukorera. and the power to serve you. Bakomeze bashire izina rya Yesu May hejuru. they continue lifting up the name of Jesus. Ndagushimiye kuko zigitangaza gikomeye. Thank you for doing a great miracle, Wabutanze ubuzima and you have given life mu mibereho yabo. in our lives. Ni mu izina rya Yesu dusenze In the urakoze. name of Jesus, we thank you. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha, May Jesus bless you. ukomeze mugubwe neza. May you continue feeling well. Mbifurije umugisha w'Imana I wish you God's blessing. kandi Yesu ababohore. And may Jesus set you free. Abakiriye gukira mugubwe neza. Those who receive healing, be well Muzatanga ubuhamya, and share your muzavugire testimonies. Yesu. Testify Jesus. Turabakunda We love you kandi turakomeza and tubasengera. we continue praying for you. Imbere ni heza. The future is bright. Amen. Amen.